мен Арыстаным. Бәрі болып қалдың ба? Ой, ата, жылтыратып қойыпсыз ғой. Раматылық сенің апаңдағы машинені таза алған жақсы көрші. Ата, ключ. Мына тұрмай. Ой, Ой, шашпа олам. Азыр мау күзгілерін тазалап берейін. Ата, мен балдар күтіп қалышты. Кете Ой, берейін. шашпа. Ой. Ой, балам, ақырын айда. Ой, ата, білем. Ерлан, мен баратам, даяр тұр, Мақұл. Ой, Ата, шашқалақты ойғыт қойды өйт білім. хем ата. Ай, түнді өзі бізді біліп қалбасын деп ақырын кіріп атса. Ана сен ойғыт қой демек білем. Чай. Ата, балдар күтіп отады, кете берейінші. Ай, қаяққа, кел чай ішіп ал. Şu алаң шашқалақтар кем тартып қалған? Чай ішші. Болчи. Қандай? Кеттік пе? Бәрі болып тұрмайды білем. Ұқтап қалып тұрмын. Алина, болчи. Бол. Азыр. Бол ем. Чоң апа, мен кеттим. Алина! О, апа. Балекетің далайын. Менің дарым түгеніп қалыптыр. Алып беріп кестің бұл қаралдым. Болчи, Алина. Болчи ем, уақыттас, бол. Апа, шашотым еле. Өзіңіз бар келе беріңізші. Үйтелесіз ғой. Бателе келдіңер ғой? Күнің өлі бүттірі чол емек білек. Бол, барды қер толған жақшыда. Бол, отыр Бол кеттік. әме? Инімді дала кетпейлі бе? Ой, біз түз барбайыз, Тайзан. Анда чоң апама да дары апарып берсек болмақ. Жақшы болмақ. Тиги инің бүгін оққа барбайды да, турабы? Ова, бүгін бүтір кечесін көрген елі барат апамның жанына. Ошо, иніңді аптекаға жөрелі, антип-ментип башталғы чақты барып қалады да. Ошондай қыласың ғой? Ова, бар абай. Ой, Айзатем, болчи еме. Мына баратпаймын, мына. Бол, күтіп отыр. Ова, тезден отырпчу. О, айда бер, кет. Ова, Кет,
машина барып, кайра сигналмен келебиз. Кандай дейсиң? Эй, бүгүн деген биздин күндө тоогуз ооба. Кеттик. Давай, Кеттик анда. Айта машинабыз. Ура, кеттик. Жакшы эле окшойт. Түшпөйсүңбү? Эмне кыласың? Эмне кылмак элек? Райондун больницасына алып барабыз да. Анда мен машинага берейин. Токто. Могу машинаңчы. Карма мону, машинага салалы. Кармабайсыңбы буттан? Кыздар, багажды ачкылачы. Опа. Жасаң азыр молдап качып атат. Бол алып. Мындай болбошу керек. Эмнеге мен? Айтсаңар, эмнеге мен? Өзүм билем.
айтсаң, неге мен жаштайман қамалып кетишим керек, Улан, есіңе келші. Кім айтты сені қамаласың деп? Бірінші тігіні больницаға жеткірелі. Мына, ошол больницадан териштирип башталат, білесің бе? Улан, сен қорқпачу. Біз деле айтабыз да туралы алдыбыздан жаш бала чак алды деп. Арина, айтсаң, сен кичинекейиңде ким болгуң келчү? Медик. Мына көрдүңөрбү? Менин деле силердикиндей болгон кыялдарым бар болчу. Камалып кетсемчи? Камалып кетсем эмне болот? Улан, жакшы жак ойлончу. Түшүнүп атасыңарбы? Түшүнүп атасыңарбы? Мен адам ур болбодумбу? Адам, Мына, биздин болочок милиция балабыз бүгүн мектепте аяктап жатат. Сарсана болба. Сенин жоктугуңду билдирбөөгө дайыма аракет кылдым. Бирок сенин ордуң дайыма толбагандай болду. Айзат. Чоңойгондо ким болгуң келчү? Мугалим. Адабияттан. Сенчи, Мирлан? Учкуч. Мына, эмнеге мен милиция? Сен учуучу, а булардын бири врач, бири мугалим болбошу керек. Болдуч. Дагы баштадыңбы? Баары жакшы болот. Негизи, ушунун баарын Айзат нениси күнөөлүү. Я. Не я? Жемне андай эмеспи? Ал болбогондо түз эле кетип баратканбыз. Улан, жөн сүйлөчү. Койсоңчу. Ойлонуп сүйлөбөйсүңбү, Улан? Эмне ойлонуп сүйлөбөйсүңбү? Айзат? Эмнеге Айзат? Рульда сен, сүзгөн дагы сен. Ооба, мен билгем силердин мага ушунча жабысаларыңарды. Убалгыла, больницага барбайм. Улан дейм. Макул. Анда эмне кыласың? Көмүп салам. Улан! Мага. Улан дейм. Улан! Сен эмне? Киши өлтүргүчсүңбү? Көмүп салгыдай. Ооба, киши өлтүргүчмүн. Ал уже өлгөн, билесиңби? Көмүп салсак эч ким билбей калат. Токто дейм. Ал өлүк. Кандайча өлүк? Өлүк, түшүнүп атасыңбы? Келеси болбочу. Ал типтирүү. Аралашпачы, тур ал. Улан!
Korkma ekem onlar beni kumpir atacak. Onlar beni. Alo. Apa qandaysız? Falak kettin dalay. Ayna ayakta. Alina ышколго кетти. Жакшы турасыңарбы? Жақшы. Москвада күн жааган жокпу балам? Жаап атат аябай, сиздердечи? Бизде күн ачык. Кызымдын бүтүрүү кечесинде Кадага кетейиндер. Алинадан кам санабагыла. Алина өзү дагы кечинде келип сүйлөшөм. Сүрөтүмдү салам деген сабага. Кечинде да чалам апа. Болуп тур балам. Болуптур апа. Жакшы туруңуздар. Эже, сизди чогулушка чакырып жатышат. Азыр барам. Алло, Айзат кызым. Эмне болдуңар? Биз силерди күтүп атпайбызбы? Апа, биз милицияга түшүп калдык. Эмне? Алло, Айзат. Биз адам уруп алдык, апа. Алло, иниң кайда? Айзат. Алло. Башым ооруп атат деп 20 миң алсам. Жагым ооруп атат деп 5 миң алсам. Жан башым ооруп атат деп 10 миң алсам. Нормально. База. База, сізді өткендіңіз. Біз келіп қалдық, дорожаны ашып қоя. Жарайды, проложили. Достор, билесиңерби? Биз да келечекке коомго пайдалуу бир кесиптин ээси болуп, кыялдарыбызды орундатууну самачубуз. Мисалы мен
эл жериме кызмат кылган милиция болгум келчү. Айзат болсо келечектин лидерлерин, каймактарын, мыктыларын жана башкаларды тарбиялаган алдыңкы мугалим болууну каалайт эле. Амирлан болсо дүйнө жүзүн кыдырып, самаганы бийиктикте учкуч болуп учуп жүрүү болчу. Ал эми Алина дени сак улут, күчтүү мамлекет демекчи, ар бир жарандын ден соолугу үчүн кам көргөн, өлкөнүн сап башында турган врач болуу максаты бар эле. Бирок мунун баары бир күндө эле талкууланды. Болгондо да ак мектеп менен коштошуп, келечекке эми кадам шилтеп жаткан учурубузда. Достор, айткылачы, тагдырыбызга балта чабуунун башкы себеби эмнеден болду? Шашмалыктанбы? Өзүмчүлдүктөнбү? Же жаштыктанбы? Жок. Биз андан да маанилүү нерсени унутта калтырдык. Эмнеге биз өзүбүздү гана ойлоп, биз кайгы тартсак, бизден 10 эсе көп жүрөксүз даган ата-энелерибизди ойлобойбуз? Эгер биз ата-энебиздин көңүлүн караганда, анда кандай болмок? Алло, Мирлан, сен үйдө эле даяр болуп турчу, Азыр мен атама жардам берип коеюнчу. Kandayız apa? Oy. Gel atam canım otur. Gel oğlum. Gel otur. Gel. Kandayız oğlunuz? İyi canım neyse. Alıp gideyim. Nandan Gel. al. Apam kuşturgan Gel nandan oğlum al. çay iç. Atayın sen uktu atkanda ısık nandı pişirip, balam kursağın toygusu ketdi. Apamdan da. Çay koy. Alıp gideyim. Apo, men ketatam. Darınızı içtiniz mi? Darınız yok kalan turbayı var. Azır. Baldar. Çoğun apam darısı çok kaptır. Al kelip bere alasın araba. Кандай дары? Monday darı gerek oldu. Жүр алып келип берелиби? Макул. Анда сен үйдө олтуруп тур, азыр келебиз, э? Ey. Oy, apam o? Sadaqa keteyim. Alo, apa? Жақсыларбы? Ооба, биз жакшы. Майрамың менен? Рахмат. Эмне, бир жакка шашып атасыңбы? Ооба, мен азыр бүтүрүү кечесине шашып аттым эле. Анда сүрөттөрүңдү жөнөтөйүн? Кечинде сүрөттөрдү жөнөтөм. Унутпай, э? Ооба, сөзсүз. Алсызым. Апама берейинби? Мейлиңиздер. Апа, мен кеттим. Жақшысың бы?
О, Гүлмагалы. Апама. Бүгүн мугалимдердин дагы майрамы эмеспи? Ооба. Апасына Гүл арнаган жакшы боло турбайбы? Ооба, жүргүлө келдик. Кел Гүлүң карап отурайынбы? Кой, Чоң отурга. Эжеңдин жанына. Бакыт тынчтыкты сүйөт. Сөзүң чын.